Yes, ibihe byiza reka twongere tubasuhuze tunabahe ikaze mwe mwese tubana hano kuri Iwakwe Media TV. Ni murerekane rw'amakuru n'ibiganiro bijye bitandukanye tudahwema kugenda tubagezaho ni kubivugwa ibitangazwa ndetse n'ibikorwa twibanda ku mutekano, politiki na diplomasi mu karere ka Afrika y'ibyaga bigari. Munyemerere twibande ku makuru ari kuvugwa ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turebera hamwe iri kuvugwa mu karere muri Afrika hose, turanyarukirayo turebera hamwe ikiri gutangazwa magingaya. Munyemerere ntangire mbabwira ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kuba twibandaho. Ugomba kuba wumva mbere yuko ujya mu mirimo yawe igiye itandukanye. Nanabifuriza kugira igitondo cyiza cy'umugisha cyo kuwa kabiri tariki 28 Mata 2026. Ndababwira ko Repubulika Demokarasi ya Kongo byamaze kuba confirmed yashinze umutwe w'ingabo zo kurinda amabuye y'agaciro. Turabikomozaho turebera hamwe byinshi biri gutangazwa kuri uyu mutwe. Ndababwira ibitangazwa n'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye hariya mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ni James Wan, nyuma yuko akubutse mu ruzinduko hariya matware ya M23 mu mujyi wa Goma, nyuma yuko aganiriye n'abayobozi ba AFC M23. Hakizwe hanze itangazo ry'ibikubiye mu myanzuro yafatiwe muri ibi biganiro hagati y'impande zombi. Turaje tubive imuzi n'umuzingo tuboneraho kurebera hamwe ibyatangajwe na M23. Abenshi bavuze batese ko M23 yarekora ibice cyangwa se yakwisubiza ibice bitandukanye birimo n'umujyi wa Uvira. Ngo turakomoza ku byatangajwe na Colonel Nanga ubwo imbona nkuboni yaganiraga n'uyu muyobozi wa MONUSCO James Wan. Hanyuma rero indi nkuru tuza kuba twibandaho muri aya makuru 5 kuri 5 n'ubusabe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatanzwe n'uwitwa numwe mu bayobozi bo muri AFC M23, akaba numwe mu bakomeye cyane mu mutwe wa twirwaneho. Arasaba Amerika guha agaciro uburenganzira bw'abanyekongo cyangwa se bw'ikiremwa muntu muri rusange. Turabikomozaho. Hanyuma rero indi nkuru tuza kurebera hamwe nibikuye mu buhamya bw'abatahutse bakubuka ku butaka bw'Urasirazuba bwa Kongo. Mu by'ukuri rero bavuga ko ngo uwangaga kwiyunga kuri FDLR byamubagaho nakamaramaza. Turaje tubikomozeho igihamya cy'uko FDLR yakoraga ibikorwa by'ugizi bwa nabi ku baturage ndetse n'amaginga ya akaba ari cyo ikomeje. Turaje tubirebere hamwe. Hanyuma turanyarukira mu Burundi, byamaze ko confirmed hagaragaye indege rutura y'Ububirigi ya deployinze ibikoresho bidasanzwe ngo bizifashishwa mu mugambi wo gutera u Rwanda n'umugambi igihugu cy'Ububirigi gishyigikiyemo igihugu cy'u Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania. Ibihugu byombi rero bigafatanya na FDLR mu gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho aka kanya. Ibikoresho bikomeje kudeployingwa ngo bizifashishwa muri uyu mugambi. Turabifite aha ngaha, ndaje mbibabwireho muri aya amakuru. Hanyuma ndaje mbabwire ko mu gihugu cya Uganda abasirikare bari bakuru muri Uganda barimo Brigadier General bararegwa ubujura bwa litiro nyinshi za lisansi. Ndaje mbabwire abasirikare abaribo bivuga ko rwose harimo n'amazina akomeye cyane. Uraje wumve abaribo tukiri muri Uganda. Ariko kandi ndababwira ko General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, akaba n'umuhungu wa President Museveni, yongeye kuvuga amagambo akomeye cyane ariko akomoza ku muyobozi w'Ubutaliyani. Yateje rero impaka ku mbuga nkoranyambaga. Ese ni ibiki yavuze? Hanyuma yabivugiye iki? Umuyobozi w'Ubutaliyani yavuzeho ni muntu ki? Rekanze mbibabwireho muri aya makuru. Turanyarukira mu bice bitandukanye by'Urasirazuba bwa Kongo turebera hamwe ko umutekano wifashe. Turanyarukira ikavumu babwire amakuru y'ukuri cyangwa se amashira kinyoma ku makuru yo gutangazwa ku iturika ry'ibisasu ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Hanyuma turanyarukira mu makuru ari kuvugwa cyane muri aka karere. Hanyuma babwire ko mu gihugu cya Sudani y'Epfo habaye impanuka ikomeye y'indege. Ese yasize iki? Abenshi bapfuye, hari n'abakomeretse. Ndaje mbibabwireho gatanduku. Kandi turanyarukira muri Mali abaguye mu mvururu z'amoko muri turanyarukira muri Chad abaguye mu mvururu z'amoko muri iki gihugu bakomeje kwiyongera. Ari nako mbabwira ku bayobozi bagera ku 8 b'amashyaka atandukanye ko batawe muri yombi barazira iki. Hanyuma turanyarukira muri Mali bikomeje kudogera cyane. Perezida Assimi Goïta uyu yahungishijwe. Ndabwira ibiri kubera muri iki gihugu, mbabwire no ku rupfu rwa Minisitiri w'Ingabo za Mali wishwe n'inyeshyamba. Hanyuma ariko kandi turanyarukira mu makuru ari kuvugwa cyane muri Burkina Faso. Ubaka kanya biravugwa neza ko abujuje imyaka y'ubukure muri iki gihugu bagiye kujya bahabwa imyitozo ya gisirikare. Hanyuma tunyarukire
mu biri gutangazwa aka kanya ruvuga ko ibihugu byo muri East Africa bitaratanga cyangwa se bidatanga imisanzu bigiye kubibazwa cyangwa se bigiye kwishyuzwa mu by'ukuri ikiguzi. Turaje tubikomozeho. Hanyuma hakurya y'inyanja ngari, Perezida Donald Trump yatangaje ko niba Iran yifuza ibiganiro igomba guhamagara Amerika. Turaje tubirebere hamwe. Imbabazi Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israeli, yifuzaga yazimwe. Turabikomozaho muri aya makuru 5 kuri 5. Ndabwira kandi ibihano byatangajwe ndetse n'ibyaha bigomba gushinjwa uwagabye igitero ahari Perezida Trump. Reka rero aya makuru tuyave imuzi n'imuzingo 5 ku kandi. Reka nongere mbahe ikaze nanabibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. You can subscribe cyangwa sabone uba uyongere umuryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe 5 kuri 5. You can like tukabona ko bikunda udutima muri comment cyangwa se ugatanga igitekerezo hanyuma ariko kanasangiza abandi aya makuru. Ibi byose rero iyo bikoze turabishima cyane. Hanyuma reka mpere kuri ritangazo risa naho ritangazo ryihutirwa cyane ritanzwe cyangwa se rikizwe hanze. Ushobora kuba uri umurundi udukurikiye aka kanya ubarizwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Mu bice ngiye ko kubwira muri ritangazo biravugwa neza ko iri tangazo rirakugenewe kandi ririhutirwa cyane. Ryumve ibi uri kubiyemo, ubyumve kandi ubyubahirize. Nyuma yuko muri Afurika y'Epfo hatangijwe imyigaragambyo y'abene gihugu nyine n'ubundi ba Afurika y'Epfo bamagana abanyamahanga muri iki gihugu, Ambasade y'u Burundi muri Afurika y'Epfo kuri 26 Mata ku munsi w'ejo yasohoye itangazo rigenewe abarundi bose baba muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo. Ambasade y'u Burundi muri Afurika y'Epfo iramenyesha abarundi bose batuye muri iki gihugu ko ngo hari inama rusange iza kubahuza mu minsi iri imbere. Ni inama igamije guhuriza hamwe n'undi abarundi nyirizina baba muri iki gihugu hagamijwe kubaka ubumwe ndetse no gushakira hamwe ngo ibisubizo by'ibibazo bahura nabyo. Icyo nshaka kubabwira aka kanya ntabwo ibikuye muri ritangazo murambabarira gato ryanditse mu rurimi rw'ikirundi. Gerageze kugenekereza. Baravuga bati ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo buramenyesha abarundi bose baba mu gihugu ca Afurika y'Epfo ko hariko harabonekeza imigumuko, ubwo n'imyigaragambyo ngo ni mu mihingo itari mike iyo muri iki gihugu. Iyo migumuko rero ngo yiyamiriza abanyamahanga b'abanyafrika harimo n'abarundi nyirizina baba muri iki gihugu badafise ibisabwa kuba muri iki gihugu n'abafise uburenganzira ngo bikavuga ko ngo ntibabagera umutwe nk'uko bimaze kuboneka mu ntara za KwaZulu Natal na Western Cape ndetse n'ahandi. Amakuru amaze rero bati amakuru amaze kudushikira ni ambasade y'u Burundi yashyize hanze ritangazo. Bati amakuru amaze kudushikira aravuga yuko iyo migumuko iko irategurwa kubera mu ntara ya Gauteng, Johannesburg, Pretoria ndetse n'ahandi. Kuri 27 byumvikane ko ku munsi w'ejo nibwo iyo migumuko yatangiye. Tariki 27 Ndamukiza 2026 gushika ku 29 n'ubundi z'uko kwezi ubwo ni iminsi 3. Ubwo rero ngo igihe iki gihugu gisanzwe gihimbaza ubwenge hakavugwa ko hazakorwa ibintu bitari vyitezwe no mu bice bitari vyitezwemo. Niba muri iyo ntumbero ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo busavye bushimitse ko abarundi bose baba muri iki gihugu bori na ngo mu kwirinda kwegera aho iyo migumuko ibera. Nuko ngo abarundi bari muri iki gihugu barasabwa kwirinda no kwigengesera bakirinda kwegera aho iyo myigaragambyo iri kubera ngo mu kwirinda guhangana n'igabanuka guhangana n'abagumuka. Rero ngo mu kugerageza guheba ingendo zitari ngombwa mu kumviriza
amakuru ndetse no mu kugerageza kwicungera aho bamwe bose babaye ngo naho boba barangurira imirimo yabo. Iri ni itangazo rigenewe abarundi bari muri Afurika y'Epfo ribasaba kwigengesera, kwitwararika muri ibi bihe nyine n'ubundi hari imyigaragambyo muri minsi 3, hari imyigaragambyo y'abanyafurika y'Epfo yamagana abanyamahanga muri iki gihugu. Ni itangazo rero ryihutirwaga cyane nagombaga kubanza kunyuzamo ijisho mbabwira ibiri kubiyemo. Ubwo rero niba twumva uherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cya Afurika y'Epfo uri umurundi, ukaba uri mu bice noneho twavuze haruguru muri rino tangazo, rirakureba. Nyimirira dute twanzika n'amakuru ari kuvugwa muri Burasirazuba bwa Kongo. Inkuru tutari butindeho, ku munsi w'ejo byiriwe bivugwa ko hari ibisasu byavuzwe cyangwa se byavugiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu, ariko kandi birumvikana n'inkengero zacyo. Abenshi bati hari drone byavuzwe ko ngo igisirikare cya Kongo ngo yagabye ibitero ngo hari ibitwaro bya M23 hariya ikavumo. Nyabuneka ibi ni biri gutangazwa nabo kurandi rwa guverinoma Kinshasa bidafite ukuri guhagije. Ibi bitero cyangwa se bavuga ko ngo drone yagabye ibitero kuri ibyo bisasu bya M23 ngo ikabituritsa, iyo nkuru ntabwo ari ukuri. Ahubwo igihari nuko ahangaha Kavumu iragenzurwa na M23 ndetse iratekanye n'inkengero zayo, bice bitandukanye byo muri teritwari ya Kabare. Wagaruka ku mujyi wa Bukavu gasanga umutekano uradanangiye, M23 natwirwaneho baraharinze mu buryo bwuzuye. Amakuru nkurura aravuga ko iturika ry'ibi bisasu ryatewe nuko hari ibisasu byari byaratezwe muri biriya bice bivuga ko byakusanyirijwe hariya ku kibuga cy'indege cya Kavumu. M23 rero niyo yabiturikije. Hahoze hakwirakwira amashusho rero n'amafoto agaragaza ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu cyahiye. Nyaboneka ifoto yakozwe n'ubwenge buhangano bwa AI, ni ifoto yigaragaza kamem ku buryo rwose ubibonesha amaso ubona ko mu gikuri ari ifoto yahimbwe. Ntabwo ikibuga cy'indege cya Kavumu cyatwitswe, ukuntu kuri ngira ngo mbabwize abari kumbaza batese Nyaboneka bwana Fagi ibiri kuvugwa ko ikibuga cy'indege cya Kavumu cyatwitswe na coalition byaba ari ukuri. Uku ntabwo ari ukuri, ahubwo ni mu by'ukuri niturika cyangwa se nitwikwa ry'ibisasu byari byaratezwe muri biriya bice byakozwe na M23. Kandi abaturage batuye mu nkengero z'ikibuga cy'indege barasabwa kugira ituze, nta gikuba cyacitse. Birumvikana ko ntabwo gutwika ibisasu nk'ibi ngibi byari gukorerwa mu bice bituwe n'abaturage cyangwa se ahandi. Donc ni ibintu byo gukorerwa ahantu hari space ihagije. Hari rero M23 yarebye isanga bikorewe ku kibuga cy'indege nk'iki, nicyo cyiza, nibyo bitagira ingaruka. Hanyuma reka noneho twinjire mu yandi makuru, turebera hamwe noneho ibikubiye mu byatangajwe cyangwa se mu itangazo rishyizwe hanze na MONUSCO nyuma y'urugendo cyangwa se uruzinduko rwa James Wane, minisitiri Murambabarira akaba intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Burasirazuba bwa Kongo, uherutse hariya Igoma mu matwari ya M23 ndetse mbere gato yari yabanje Ibeni mu matwari ya FARDC. Bikavugwa ko rero yaganiriye byinshi n'abayobozi ba M23. M23 bimwe mu byo yatangarije James Wane by'ingenzi tugiye kwibandaho ni ingaruka zabayeho nyuma y'irekurwa ry'umujyi wa Uvira. Ibyatangajwe na Colonel Nanga, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23. Rero akaba ari umwe mu baganira na James Wane. Mu bayobozi ba M23 bari muri cyangwa se baganira na James Wane, Colonel Nanga yarahabaye, Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi batandukanye. Benjamin Mbonimpa we yarahabaye. Hanyuma ariko icyo gihe M23 murabizi ko mbere gato ngo turahera muri Mutarama mu mpera cyangwa se duhere mu mpera z'Ukuboza 2025 kugira ngo mwumve uburemere bw'ibyatangajwe na M23 ndetse n'ubutumwa bitanga mu buryo bwagutse. Mu mpera za 2025 mu kwezi k'Ukuboza cyangwa se kwa 12 nibwo M23 yafashe umujyi wa Uvira, murabyibuka, ariko iza kuvamo nyuma gato uza kwisubizwa n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa. M23 irekura uyu mujyi ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar nk'abahuza, birumvikana. Noneho ubwo icyo gihe M23 yemeye kuva muri uwo mujyi, icyakora iri huriro ryagiye rigaragaza impungenge rivuga ko ingamba ryafashe zo kubaka icyizere zagiye zikoreshwa nabi na FARDC, igisirikare cya Kongo n'abambari bacyo,
ndetse bagize gutya kuko Uvira bayirekura ubundi bari batangaje ko mu itangazo rya Colonel Nanga ryari ryagenewe Antonio Guterres umuyobozi wa Loni yari yavuze ko ubundi M23 kurekura uyu mujyi iwusize mu biganza by'ingabo byibuze zidafite aho zibogamiye. Ubwo ni ingabo z'umuryango w'abibumbye birumvikana nizo zavuzwe muri iri tangazo. Icyo gihe rero M23 yari yatangaje ko coalition itemerewe gukandagiza ikirenge muri uyu mujyi wa Uvira. Noneho M23 rero iravuga iti twebwe dushyira imbere cyangwa se tugaragaza ko mu by'ukuri dushyize imbere ubusabe bw'abahuza. Ariko ku ruhande rwa Kinshasa bo ntibabikozwa. Niba terekuye umujyi nka Uvira ingabo za coalition zikawisubiza zikongera kugaruka gukora ibikorwa nk'iby'ubugizi bwa nabi twarwanyaga dufata uwo mujyi cyangwa se ibyo bice, ibi nagasuzuguro. Ubwo rero ibi ni byaganirijwe James Swan. M23 yaresabye abahuza gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga neza umutekano wa Uvira nyuma yo kuhava. Mumbwire ese ingamba zafashwe n'aba bahuza mu gushyiraho ingamba cyangwa se mu kunoza ingamba zo gucunga umutekano w'ibi bice w'uyu mujyi ni zihe zafashwe? Nujya kureba urasanga ntazo. Ubwo rero hari hafashwe hasabwe ko hafatwa ingamba zirimo gukura intwaro mu mujyi no kurinda abasivile n'ibikorwa remezo by'ingenzi ndetse no kugenzura gahenge binyuze mu kohereza ingabo zitabogamye. Izo ngabo zitabogamye ntazo tugize tubona zoherezwa muri uyu mujyi, ahubwo twabonye FARDC, tubona Wazalendo na FDLR, tubona Barundi ndetse n'igipolisi cya Republika Demokarasi ya Kongo cyaje kwicuma kinjira muri uyu mujyi. Ubwo rero umuyobozi wa MONUSCO James Swan yajyaga Igoma akagirana ibiganiro n'abayobozi ba M23. Ni bimwe mu byo bamuganirije, ubwo ni byatangajwe n'ubundi na Colonel Nanga. Reka noneho kuri iyi nshuro turebere hamwe ibihishuwe nyirizina n'uyu muryango cyangwa se ibikubiye mu itangazo MONUSCO cyangwa se Loni ishyize hanze nyuma y'ibyaganiraho n'ubundi hagati ya M23 ndetse n'ubuyobozi n'uyu muyobozi James Swan. Bigaragaza neza ko birashoboka ko icyerekezo cyangwa se imyanzuro yose ifatwa itajya cyangwa se idashyirwa mu bikorwa mu buryo bunoze cyangwa se nta na kimwe gikorwa kugira ngo hagaragazwe neza ko iyo myanzuro yafashwe bikwiye. Nk'ubwo ngubwo reka turebere hamwe ibikubiye muri iri tangazo. Ndagira ngo abatwumva cyangwa se abadukurikira bumve neza cyangwa se basobanukirwe neza uko ibintu bihagaze nyuma y'uruzinduko rwa James Swan hariya Igoma. Hari benshi bibaza niba koko ari cyo gisubizo agahenge kagiye kubahirizwa. Na agahenge MONUSCO isabwa kugenzura iyubahirizwa ryako gafatirwa mu biganiro bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo mubwize ukuri ko ibintu bitoroshye naka na gato. Ni ibiganiro ku ruhande rwa ririya huriro rya M23 byitabiriwe n'abarimo Colonel Nanga na nimbabwiye umuhuzabikorwa wungirije akaraba na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, birimo umunyamabanga uhoraho wa M23 AFC ariwe Benjamin Mbonimpa, byarimo na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa M23 ariwe Bahati Musanga Elasto. Ibiriya ubwo rero ibiro by'ubuvugizi bwa MONUSCO mu itangazo byasohoye kuri uyu wa mbere tariki 27 Mata. Dore ibyo cyangwa se ibyatangajwe byavuze ko ngo ibiganiro byahuje izi mpande zombi byibanze ku gushyira mu bikorwa imyanzuro y'akanama k'umutekano gutangiza ndetse no kunoza imikorere y'inzego zikurikirana ndetse kandi ngo zikagenzura iyubahirizwa ry'agahenge ndetse no ku ngamba zifatika zo guteza imbere ibiganiro bya Doha ndetse na Washington. Swan yaboneyeho guhamagarira impande zose kubahiriza ibyo ziyemeje muri izi gahunda zitandukanye. Uyu munyamerika James Swan mbere yo kugigoma yari yabanje gukorera ingendo mu bice birimo umujyi wa Beni muri Kivu y'Amajyaruguru nyirizina na Bunia mu ntara y'Ituri. Avuga ko rero izo ngendo zamufashije ngo gusobanukirwa neza ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse
no kumva ibitekerezo n'impungenge by'abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara zirimo kuvanwa mu byabo ndetse no kubaho mu mutekano muke. Ashimangira ko MONUSCO ndetse n'umuryango w'abibumbye ngo biyemeje gushyira mu bikorwa imyanzuro ya 2773 na 2808 y'akanama k'umutekano yafashwe mu mwaka wa 2025 igamije kugarura ituze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agira ati iyi myanzuro ishimangira kubahiriza ubwigenge, ubusugire, ubumwe n'ubudahangarwa bw'imbibi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha rero nko kuri uyu mwanzuro wo gushimangira kubahiriza ubwigenge n'ubusugire ngo n'ubumwe n'ubudahangarwa bw'imbibi za Repubulika Demokarasi ya Kongo, murabizi ko bishimangirwa n'umwe mu myanzuro isaba inyeshyamba za M23 kuva mu bice zigenzura. Niba igisabwa nkuko James Wan yabishimangiye, agira ngo dusangire n'ibitekerezo, niba ngo impande zombi AFC M23 ndetse na MONUSCO byiyemeje gushyira mu bikorwa uriya mwanzuro 2773 2808 ni imyanzuro y'akanama k'umutekano yafashwe mu mwaka ushize igamije kugarura ituze mu burasirazuba bwa Kongo nkuko byanzuwe cyangwa se bishimangirwa. Uwo mwanzuro mu by'ukuri ushimangirwa n'ubu busabe ku barwanyi ba M23 bwo kuva mu bice bagenzura. Kandi M23 hiri hose ibyivuga byose itangaza ko kurekura ibice ari kidashoboka, ni mission impossible, ntibishoboka. Uyu mwanzuro cyangwa se ibyaganiriweho mukurikije ku speeches z'abayobozi ba M23 bavuga bati kurekura ibice byo byararangiye, ntituzongera kurekura agace na kamwe. Ubwo nako bazarekura ni repli strategique, ni uburyo bwiza bwo kugafata bundi bushya, cyangwa se ni uburyo bwo gutegura operation zo kukisubiza. Ibyo byose rero M23 nivuga iti ntituzongera kurekura ibice. Hanyuma uyu mwanzuro bakaba baremeje cyangwa se baranzuye ko bagomba kuwushyira kubahiriza ibikubiyemo. Murumva bigana he? Ese M23 izashyirwaho igitutu ngire kuri ibice? Dusangira ibitekerezo. Hanyuma ariko ikindi twagarukaho, yanakomeje avuga ko mu ruzinduko rwe we n'itsinda rye bagerageje ibyihutirwa cyangwa se bagaragaje ibyihutirwa mu mikorere ya MONUSCO cyane cyane mu bijyanye no kurinda abasivile no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge no kugenzura iyubahirizwa ry'ako gahenge, birumvikana MONUSCO igomba kugira uruhare runini, ariko kandi hari n'irindi tsinda rya EGVM banabwiye ko mu minsi ishize mu biganiro byabereye mu Busuwisi M23 yatowe rwose nk'izagira uruhare mu ibahirizwa ry'agahenge mu by'ukuri, ariko na gahenge kanzure mu myanzuro y'inama y'ibiganiro bya Doha birumvikana. Swan rero agashimangira kandi ko MONUSCO izakomeza gukorana n'abanyekongo mu gushyigikira ibikorwa bigamije kugabanya umwuka mubi, kurinda abasivile ndetse no gufasha kugarura amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu, nagira ngo mutubwire cyangwa se mutange ibitekerezo kuri ingingo, ese koko ituze mu burasirazuba bwa Kongo rizaboneka rite? Umutekano mu burasirazuba bwa Kongo uzagaruka ute? Ese amahoro mu burasirazuba bwa Kongo azaboneka te? Bizava kuki? Niba ibikuye mu myanzuro ifatirwa mu biganiro bitandukanye bisinyirwa ariko ntibishyirwe mu bikorwa, niki kibura ngo gikorwe? Niki mubona cyakorwa ku buryo rwose ibintu byajya ku murongo? Ndagira ngo mutange ibitekerezo kuri ingingo twihute cyane. Hanyuma reka mbabwire ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyi ni inkuru ikomeye cyane. Murabizi ko mu minsi ishize twabwiraga ko Kinshasa Tshisekedi yagiye atumiza abacancuro batandukanye ngo baze bafashe mu kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro. Twabibabwiyeho. Aka kanya ubanza Tshisekedi arebye akabona atazabyiviramo gutanga akayabo k'amafaranga ngo ararindisha ibirombe by'amabuye y'agaciro. Hatangajwe cyangwa se biravugwa neza ko urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere ngo rwatangije umutwe witwara gisirikare wo kurinda ibi birombe ngo ndetse no kubahiriza amategeko abigenga no gukurikirana neza amabuye y'agaciro abivamo. Raphael Kabengele ukuriye ikigo gishinzwe mine avuga ko uwo mutwe ari igitekerezo cya Perezida Felix Tshisekedi mu ntego ze zo kuvugurura uru rwego ndetse no kurwanya imicungire mibi y'amabuye y'agaciro muri Kongo.
hanyuma icyiciro cya mbere cy'uyu mutwe cyangwa se cy'uwo mutwe bivugwa ko watangijwe ku munsi w'ejo usa n'uwa gisirikare ngo kikaza kigizwe n'abantu hagati y'ibihumbi 2,500 cyangwa se ngo kizaba kigizwe n'abantu bari hagati y'ibihumbi 2,500 ndetse n'ibihumbi 3,000 biteganyijwe ko bazatangira gukora mu kwezi k'Ukuboza uyu mwaka nyuma yo gutozwa. Kongo Kinshasa ikaba igihugu gikize cyane ku mutungo wa kamere ariko cyaranzwe n'ibibazo bikomeye mu kubyaza inyungu igarukira abaturage b'iki gihugu. Nk'ubwo ngubwo kugera muri 2028 biteganyijwe ko byibuze abantu 20,000 bakora muri uriya mutwe ngo bazaba boherejwe gucunga ibirombe bigera kuri 22 byo mu bice bitandukanye muri Kongo. Bimwe mu birombe by'iki gihugu kandi nk'ibyo mu Rubaya hari mu burasirazuba bwa Kongo i Masisi, kimwe mu binini cyane ku isi bikurwamo koruta muri iki gihe biri mu gace kagenzurwa n'umutwe wa M23. Urwo rwego rero rwa gisirikare rwakizwemo ngo miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Rero rwiswe ngo ni mining guard, ngo ruzasimbura abasirikare basanzwe barinda ibirombe rwatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubwo rero abarugize ngo bazajya bagenzura ubucukuzi n'ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro kugeza aho asohokera hanze y'igihugu. Kongo rero Kongo ibarirwa umutungo kamere wa mine w'agaciro ka tiriyari 25 z'amadolari ya Amerika, kandi izi ni zitarakorwaho uretse ayasahuwe, ayibwe, ayagurishijwe mu buryo nabitswe natinditswe. Aka kanya Kongo irabarirwa agaciro ka tiriyari 25 z'amadolari ya Amerika, irabarirwa umutungo kamere wa mine w'agaciro ka tiriyari 25 za Amerika utarakorwaho. Murabyumva neza. Gusa abaturage n'ubundi ntibwira cyangwa ngo buke batariza yo kwarika bicira isazi mu maso kubera ibibazo by'ubukene n'imibereho mibi. Nyamara iki gihugu gikungahaye ku butunzi cyangwa se ku mutungo kamere. Hanyuma twihute cyane tunyarukire mu by'ukuri mu biri gutangazwa. Mu Burundi biravugwa neza ko byamaze kuba confirmed. Tumaze iminsi tubabwira ko hari drone zigera ku 5,000 Ububiligi bugomba guhereza igihugu cy'u Burundi, zimwe muri zo zamaze gukitswa i Bujumbura. Tumaze iminsi tubabwira ko igihugu cy'u Bubiligi kiri nyuma y'umugambi wo gutera u Rwanda u Burundi buhuriyemo n'igihugu cya Kongo, Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania ndetse na FDLR. Aka kanya ibimenyetso simusiga bikomeje kwigaragaza. Ejo bundi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi akaba na Minisitiri w'Intebe wungirije Maxime Prevot yabibajijweho arabihakana, avuga ko ari amakuru y'ibinyoma agamije mu by'ukuri guhondanisha igihugu cy'Ububiligi n'u Rwanda, ko atari amakuru y'ukuri yo kwizerwa. Ariko akibivuga ntibukeye kabiri twakira amakuru y'uko i Bujumbura hasesekaye indege ku munsi w'ejo masaha y'umugoro, ngo hasesekaye indege ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru masaha y'umugoroba, indege y'Ububiligi yazanye drone zibarirwa muri 500 ngo ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. N'amakuru atugeraho abyemeza turuka hariya Igitega. Bivugwa neza ko rwose atari na drone gusa ahubwo hari n'ibindi bikoresho bikomeye byazanywe bya deployenzwe hari i Bujumbura bizifashishwa muri uyu mugambi wo gutera u Rwanda ibihugu byombi bihuriyeho. Muri iki cyumweru nibwo twakiriye amakuru yatangajwe atangaza ko kugira ngo uriya mugambi ugende neza u Burundi ngo bwemerewe ibikoresho birimo drone zibarirwa mu 5,000, intwaro zirinda ikirere ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye. Ubwo rero amakuru atugeraho akavuga ko drone za mbere zibarirwa muri 500 zamaze kugera mu Burundi, ubwo hasigaye 450, ubwo hasigaye drone byibuze 2,500 kuko bivugwa ko hazaza drone 5,000. Hanyuma rero zirimo drone nto z'ubwiyahuzi ngo zifashishwa mu kugaba ibitero, inini z'amoko atandukanye ndetse n'izifashishwa mu gukora ubutasi. Ubwo rero amasoko y'amakuru mu Burundi aremeza ko ziriya drone ziri mu bikoresho bya gisirikare mu by'ukuri byirirwa bizengurukanwa mu makamyo byerekezwa mu bice birimo Muyinga, Kirundo ndetse n'icyambu cya Tanga cyo ku ruhande rwa Tanzania. Ani makuru akavuga ko Ndayishimiye ngo yirirwa abizengurukana cyangwa se azengurukana mu Burundi ziriya ntwaro, ziriya drone ndetse na biriya bikoresho bya gisirikare, ariko muri mu rwego rwo kugaragaza ko u Burundi buri mu bihe bikomeye, bityo ko abaturage bakwiye
kumugirira icyizere ndetse bakamutorera manda ya kabiri mu mwaka utaha wa 2027. Kugeza ubu rero ntacyo leta y'u Burundi iratangaza ku ntwari maze igihe ihabwa Ububiligi ndetse no cyangwa se kugeza ubu ntacyo leta y'u Burundi iratangaza ku ntwari maze igihe ihabwa n'Ububiligi ndetse no ku mugambi w'ibihugu byombi wo gutera u Rwanda rumaze igihe rudacana uwaka nabyo. Ububiligi icyakoze biciye muri minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga yarabihakanye ati ni ibirego by'ibinyoma nk'uko tumaze iminsi tubibatangarije. Hanyuma tuve kuri ingingo cyangwa se kuri aya makuru tugaruke nanone turebere hamwe ibiri gutangazwa n'umwe mu bayobozi bo muri AFCM 23 ndetse na MRDP twirwaneho watangaje cyangwa se wagize icyo asaba leta zunze ubumwe za Amerika. Yitwa Freddy Kaniki mu butumwa yatanze yasabye leta zunze ubumwe za Amerika guha agaciro uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kaniki yatanze ubutumwa mu gihe umuryango mpuzamahanga ntacyo ukora ku birego ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje kugaba mu bice bituwe cyangwa se byahungiyemo abanyamulenge muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri komine ya Minembwe. Avuga ko uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika ku itegeko nshinga kandi ko iri tegeko rirwanya leta iyo ari yo yose yashaka kuburengaho. Umuyobozi watwirwaneho asobanura ko iri tegeko ritareba abo muri Amerika gusa ahubwo ko rikoreshwa no ku bihugu by'amahanga kuko ari ryo iki gihugu cyashingiyeho ubwo cyashozaga intambara henshi. Kaniki yatangaje ko kubera amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuboza umwaka ushize yirengagije ingingo y'itegeko irengera ikiremwa muntu mu bihugu byose ishyira imbere inyungu zayo. Yagaragaje ko ibigira Amerika igihugu cy'igihangange cyihariye ari uko yashyize imbaraga nyinshi mu kurengera ikiremwa muntu mu gihe kiri mu kaga, bityo ko ikwiye kwisubiraho ku ruhande yafashe mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agira ati harageze ngo Amerika yisubireho ku ruhande yafashe mu ntambara yo muri Kongo ishingiye ku ndangagaciro zigize urutirigongo rwa Amerika nk'igihugu. Tariki 20 Mata uyu mwaka abanyamulenge baba muri Amerika bahuriye mu myigaragambyo i Washington DC basaba imiryango mpuzamahanga kudakomeza guceceka mu gihe bene wabo bakomeje kwicirwa mu ngo zabo ndetse no mu nkambi bahungiyemo. Iyi myigaragambyo yabaye nyuma y'igihe kinini imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka MPA cyangwa se Mahoro Peace Association ibatabariza ariko ntihagire igikorwa. Hanyuma n'imyigaragambyo uretse yabereye Washington DC hari yabereye hariya muri Canada, hari yabereye muri Kenya n'ubundi nabonye Kongo abanyamulenge ndetse n'abatutsi bamaganaga ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo bari mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Hanyuma mu yandi makuru reka turebera hamwe noneho ibiri kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Duhereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda haraturuka amakuru akomeye cyane. Hafunzwe abajenerali bagera kuri 4. Abajenerali bagera kuri 4 ngira ngo babwire abari bo ndetse mu by'ukuri n'ibyaha bashinjwa muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ndetse turebera hamwe n'andi makuru ari gutangarizwayo ibyatangajwe by'umwihariko na General Muhoozi Kainerugaba ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Abasirikare 4 bo ku rwego rw'abofisiye barimo ufite ipeti rya Brigadier General bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare rukuru rwa Makinje baregwa ubujura no gukoresha nabi litiro 270 z'ibikomoka kuri petrol zagenewe gukoreshwa n'ibikoresho bya gisirikare. Abaregwa ni Brigadier General James Barige Ruhesi wahoze ari umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubushobozi bwo kohereza imodoka vuba ikizwi nka URDCC Ijinja. Colonel hari na Colonel David Ositi Kidega ni umukozi ushinzwe petrol n'amavuta yo mu modoka muri Joint Staff Logistics. Major General hari na Major Innocent Kigongo Mugumya
ni umukozi ushinzwe gutwara abantu muri URDCC ndetse na Captain Kenneth Labone Kinyera ni umukozi ushinzwe amasoko muri Joint Staff Health Services. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko hagati ya Nyakanga 2022 ndetse na 2023 mu by'ukuri aba basirikare b'abofisiye bivugwa ko bayobeje mazutu yari yagenewe gukoresha cyangwa se gukoreshwa mu bikoresho bikomeye bya gisirikare i Kampala ndetse n'etwa Jinja ku nyungu zabo bwite. Igikorwa bivugwa ko cyashyize mu kaga imikorere y'igisirikare. Aba rero bagomba kubiryozwa ndetse rwose aka kanya abasirikare bakuru kari 4 barimo Brigadier General bamaze kuba batagwa muri yombi. Hanyuma indi nkuru twagarukaho ni ibyatangajwe na General Muhoozi Kainerugaba ukunze kurikoroza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'ibyatangaza ku bwinshi bituma benshi bacika ururondogoro bamuganiraho. Uyu mugaba w'ingabo za Uganda UPDF hari ibyo yatangaje ku muyobozi w'Ubutaliyani yateje impaka hirya no hino mu karere. Rero yongeye guteza impaka ndende ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gutangaza amagambo afatwa na benshi nkadasanzwe mu biyorere ya diplomasi. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, uyu Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ngo yiteguye gutanga inkwano y'Inkijana kugira ngo arongore minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani ari we Giorgia Meloni. Aya magambo yahise akwirakwira byihuse ku mbuga nkoranyambaga atera impaka mu bakurikiranira hafi politiki yo mu karere. Rero ibisubwa mbere uyu musirikare mukuru agaragaje amagambo atera kwibaza byinshi ku murongo wa diplomasi ya Uganda. Mu minsi ishize yaratangaje ko ngo igihugu cya Turukiya kigomba kumuha miliyari y'amadolari ndetse n'umukobwa mwiza cyane ukomoka muri icyo gihugu. Bitaba ibyo agahagarika ibikorwa bya ambasade yabo muri Uganda. Ayo magambo nayo yateje impaka zikomeye, bamwe bayafata nk'urwenya abandi bakayabona nk'ashobora kugira ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi. Ariko kandi abasesenguzi mu bya politike n'imibanire mpuzamahanga bagaragaza ko amagambo nk'aya iyo aturuka ku muntu nk'uyu uri ku rwego rwo hejuru mu gisirikare ashobora guteza urujijo ku murongo nyakuri wa politike y'igihugu, nubwo rimwe na rimwe abayobozi bashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bworoshye cyangwa se bafite urwenya, hari naho rwose bigera bikagira ingaruka ku cyizere cy'ubusabane hagati y'ibihugu. Ibaze Muhoozi watangaje ko umugore udafite nyashi cyangwa se amabuno uwo rwose ngabo atagomba kubyara abana bazima, uwo ngagomba kubyara abana y'ikigoryi. Ndagira ngo mubyumve neza ko Muhoozi n'umwe mu bantu bavuga amagambo yatera benshi kwibaza. Hanyuma reka tugaruke mu yandi bakuru ari kuvugwa mu karere. Reka mbabwire ko nk'aka kanya umunyamabanga mukuru wa EAC East African Community n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, uyu munyamabanga mukuru rero mushya w'uyu muryango wa EAC yitwa Ambassadeur Stephen Mbudi yatangiye inshingano ze ku munsi wo ejo tariki 25 Mata, ahigira gushyira imbaraga mu kwishyuza ibihugu bidatangira imisanzu ku gihe. Ibikorwa byinshi by'umuryango mu myaka ishize mu myaka myinshi y'ingengo y'imari byagiye bidindira kubera imisanzu idatangwa na bimwe mu bihugu biwugize cyangwa se bikatanga bikererewe cyane. Rero EAC igaragaza ko mu bihugu 8 bigize uyu muryango binari ibyo byatanze umusanzu wose bisabwa kugeza mu mwaka 2025-2026. Ubu rero Kongo ifite igisirikare ifite ngo ikirarane cya miliyoni 27 z'amadolari. Burundi bufite miliyoni 22 ndetse n'ibice 7 by'amadolari. Sudani y'Epfo ifite miliyoni 21 hafi 22 z'amadolari, naho Somalia ifite miliyoni 10 n'igice z'amadolari y'Amerika. Tariki 7 Werurwe uyu mwaka bakuru ibihugu byo muri EAC bamuzuye ko bitandukanye nuko byahoze ibintu ibihugu bizajya bitanga imisanzu itandukanye bijyanye n'uko ubukungu bwabyo bihagaze. Nuko ngo ubusanzwe ibihugu byose byatangaga umusanzu ungana ariko noneho ejo bumvikanye ko umusanzu ungana na 50% by'ingengo y'imari ya EAC uzajya utangwa mu buryo bungana. 50% bisigaye bitangwe hashingiwe ku musaruro mbumbe. Bivuze ko rero igihugu gikize kurusha ibindi ari cyo kizajya gitanga umusanzu mwinshi. Ambassadeur Mbudi agaragaza ko imisanzu itanzwe mu gihe cyagenwe ariyo ituma ibikorwa byose bya EAC bigenda neza, bityo ko rwose
azakora ibishoboka byose mu bubasha bwe kugira ngo iboneke. Agira ati cyambere nkiza imbere ni ugukora ibishoboka kugira ngo ibihugu binyamuryango byubahirize ibyo bisabwa mu rwego rw'imari bitange imisanzu yabyo ku gihe. Mbudi yagaragaje ko ubucuruzi bukwiye gutera imbere hagati y'ibihugu byo muri EAC, bityo ko kugira ngo bishoboke azakora uko ashoboye kugira ngo inzitizi zigaragaramo zirimo amafaranga menshi yishyuzwa kuri gasutamo ziveho. Hanyuma atangaza ko ibikorwa remezo byubakwa muri EAC bikwiye kwiyongera, ariko ko hakubakwa ibidashobora kwangirika bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Ngaye nguko rero. Hanyuma reka tunyarukire mu gihugu cya Sudani y'Epfo, naho haraturuka amakuru akomeye. Nge navuga ko ni inkuru mbi ituruka muri Sudani y'Epfo ivuga ko ikigo gishinzwe indege za gisivile muri Sudani y'Epfo cyatangaje ko indege nto itwara abagenzi yahanutse ihitana abantu 14. Inzego z'ubuyobozi zatangaje ko hahise ahoherezwa itsinda rishinzwe ubutabazi, ariko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko iyi ndege yahanutse kubera ikirere kibi by'umwihariko abapilote batabashaga kureba neza. Iyi ndege yahanukiye mu birometero 20 ugana mu mujyi w'uburengerazuba, mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umujyi wa mukuru wa Juba kuri 27 Mata, ni ku munsi w'ejo. Yahagurutse ahitwa Hier ni masaha ya 3:15, ariko nyuma y'iminota 30 gusa itumanaho ndetse n'abakurikirana iby'indege riracika, ntibongera kumenya amakuru yayo. Muri 14 bapfuye harimo umupilote umwe n'abagenzi 13 barimo umunyakenya umwe. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Cessna 208 Caravan rero yari iy'ikigo cyitwa ngo ni CityLink Aviation Limited. Hanyuma mu yandi makuru ari kuvugwa mu karere aka kanya, reka turebere hamwe noneho ari kuvugwa muri Afurika. Minisitiri w'intambara ndetse n'ingabo muri Burkina Faso yitwa General Celestin Simpore yatangaje ko umwenegihugu wese ufite imyaka y'ubukure agiye kujya ahabwa imyitozo ya gisirikare. Yabigarutseho ubwo yagaragazaga ko iki gihugu cyifuza ko muri uyu mwaka nibura kizinjiza mu ngabo z'inkeragutabara abasivile barenga 100,000. Abo basivile bazafasha abasirikare guhangana n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba w'aba jihadiste. Kwa gatandatu tariki 25 Mata nibwo General Celestin Simpore yavuze ko abaturage bafite imyaka y'ubukure bazahabwa imyitozo ya gisirikare ku buryo bajya bifashishwa mu gihe bakenewe. Gusa ubwo rero guha abasivile imyitozo igisirikare ni umwanzuro wafashwe n'inama y'abaminisitiri mu rwego rwo gukomeza kubakira ubushobozi gisirikare, gushyiraho inkeragutabara ndetse no kwimakaza gahunda yo kurinda ubusugire bw'igihugu. Hanyuma mu gihugu cya Mali naho ibintu birakomeye cyane. Duhereye muri Chad gato, hamaze iminsi havugwa amakuru y'imvururu ndetse zidasanzwe cyane cyane mu burasirazuba bwa Chad, cyane cyane mu ntara ya Wadifira. Hongeye kuvuka imvururu zikomeye zishingiye ku moko zahitanye ubuzima bw'abantu benshi ndetse zisiga abandi bakomerekejwe. Izi mvururu zikaba zerutse zadutse mu gace ka Gereda nyuma y'amakimbirane ashingiye ku ikoreshwa ry'isoko ry'amazi. Ibintu byahise bihinduka imirwano ikomeye hagati y'abaturage. Ubwo rero nk'uko mu by'ukuri byatangajwe n'intumwa za leta zageze aho byabereye, aya makimbirane ngo yatangiye nk'impaka zisanzwe ku ikoreshwa ry'iriba rimwe ry'amazi, ariko bidatinze ahinduka imirwano inakomeye cyane yitwaje intwaro hagati y'amatsinda atandukanye. Ubuyobozi bwa leta rero bwahise ngo bwohereza abayobozi bakuru barimo abaminisitiri n'abayobozi b'ingabo kugira ngo basuzume uko ibintu byifashe ndetse no kugarura umutekano muri iki gihugu. Kandi amakuru ari kuvugwamo ni menshi agiye atandukanye. Ubwo twari tubabwiye ku bijyanye n'ubundi n'intambara hagati y'abaturage nyirizina, ariko muri iki gihugu haravugwa itagwa muri yombi ry'abayobozi ndetse bagera ku 8. Tureba hangaha abayobozi b'amashyaka 8 ngo batawe muri yombi. Ni muri Chad abaperezida 8 b'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi
bafatiwe ahitwa Injamena ku munsi w'ejo bundi tariki 25 Mata ngo nta mpamvu yemewe cyangwa se icyemezo cyo kubata muri yombi. Bose rero ngo n'abanyamuryango b'itsinda ryo kugishanya inama ry'abanyapolitike rizwi nka GCAP, ihuriro ry'imitwe ya politike itavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abahagarariye societe civile. Ubwo rero itabwa muri yombi rya mbere ryabaye mu gitondo ku munsi w'ejo rihera kuri Profeseri Avokusuma Jona Achenemu, ni perezida w'ishyaka Le Democrate yafatiwe iwe hamwe n'umugore we nk'uko iyi nkuru ibishimangira. Nyuma yo kubimenyeshwa, abandi ba perezida b'amashyaka ari muri GCAP bahise bahurira ku cyicaro gikuru cy'ishyaka Nyafurika riharanira amahoro n'ubutabera rizwi nka PAP, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe yitwa Hissène Abdoulaye. ngo aho niho abandi barindwi bafatiwe n'inzego z'umutekano zangije ndetse nk'uko byatangajwe n'umuvugizi w'iryo shyirahamwe yitwa Hissène Abdoulaye. ngo aho niho abandi barindwi bafatiwe n'inzego z'umutekano zangije biri mu nyubako ya PAP ikoreramo ndetse bamenagura amadirishya kandi bafata imodoka zihaparitse. Mu bafashwe rero hakaba harimo abantu bakomeye cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Pax Kemkoye ndetse n'itwa Nasur Kursan. Yes, hanyuma reka turebere hamwe nandi makuru ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari. Ubwo ariko tubanze turebere hamwe n'ibiri gutangazwa mu gihugu cya Mali. Muri Mali naho rurakinga babiri niko nabivuga, ibintu birakomeye muri iki gihugu. Kuri ubu perezida w'iki gihugu yamaze guhungishwa ndetse ibintu bikomeje kudogera nyuma yaho imitwe yitwaje intwaro igabye ibitero mu bice bitandukanye bya Mali birimo n'umurwa mukuru Bamako, bigasiga minisitiri w'ingabo w'iki gihugu yishwe. Ubu rero ikigezweho nuko perezida Assimi Goïta yahungishijwe. No kuvuga ngo igisirikare cya Mali mu ijoro ryo ku wa gatandatu cyatangaje ko ibitero byo kwirukana aba barwanyi byari bikomeje ndetse bamwe bahise banahunga. Imirwano yumvikanye mu gace ka Kati ahakomoka abasirikare benshi muri Gao ndetse no mu miji hagati mu gihugu nka Seville ndetse na Mopti. Rero handitswe ko no kuri cyumweru tariki 26 Mata urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri Kidal. Amakuru agezweho rero nuko ubu perezida Assimi Goïta yamaze guhungishirizwa mu kigo cy'ingabo zidasanzwe za Mali, ni hari kurindirwa umutekano. Uyu perezida Goïta yahungishijwe mu gihe hari hashize amasaha make bitangajwe ko minisitiri w'ingabo ari we General Sadio Kamara yiciwe muri ibi bitero by'imitwe yitwaje intwaro byagabwe mu mujyi atuyemo, by'umwihariko ku rugo rwe. Al Jazeera yabitangaje ku munsi w'ejo mu by'ukuri ku munsi wo ku cyumweru tariki 26 kuva kwa gatandatu byari byatangajwe ku rugo rwe mu mujyi wa Kati rwagabweho igitero. Hari ibitero byagabwe ku rugo rw'uyu perezida wa Mali ndetse bigabwa inshuro nyinshi n'abarwanyi ba Al-Qaeda ndetse n'aba Tuareg. Rero Kamara, umwe mu basirikare bakomeye cyane bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi muri Mali muri coup d'etat zabaye mu mwaka 2020 ndetse na 2021. Rero mbabwire ko Mali maze igihe kinini ihanganye cyane imitwe y'inyeshyamba yo mu burengerazuba bwa Afurika irimo Al-Qaeda n'indi ishamikiye kuri Islamic State. Aka kanya rero nyuma y'urupfu rw'uyu minisitiri w'ingabo hakurikiyeho guhungisha perezida ariwe Assimi Goïta kugira ngo mu by'ukuri nawe adahitanwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro. Hanyuma reka twambuke hakurya y'inyanja ngari. Ku munsi w'ejo bundi ku cyumweru havuzwe ibintu bikomeye cyane. Havuzwe ibisasu byaturikiye muri hoteli yarimo perezida Donald Trump ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Umugabo ukekwaho kugaba icyo gitero hariya i Washington ahabereye ibirori byari byitabiriwe na perezida Trump akaba ategerejwe kugezwa imbere y'urukiko. Yagejejwe imbere y'urukiko kuri uyu wa mbere ku munsi w'ejo. Yitwa Cole Thomas Allen w'imyaka 31 ukomoka i Torrance muri California. Nibwo yitabye urukiko rwa leta i Washington nyuma y'iminsi ibiri abayobozi batangaje ko baburijemo igitero cyagabwe muri White House ubwo haterwaga cyangwa se haberaga ibirori byiswe White House Correspondents Association
byari byitabiriwe na Perezida Donald Trump. Umushinjacyaha mukuru wa Washington yitwa Jeanine Pirro yavuze ko uyu wagabye iki gitero aregwa ibyaha birimo kugirira nabi umukozi wa leta no gukoresha imbunda mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Gusa ngo iperereza n'ubu riracyakomeje. Abayobozi b'Amerika bavuga ko uyu mugabo mbere yo kugaba iki gitero yasize inyandiko mu muryango we igaragaza umugambi wo kwibasira abayobozi bakuru bo mu butegetsi bwa Trump barimo na Perezida ubwe. Allen yari yafashe icyumba muri hoteli ya Washington Hilton aho ibi birori byabereye, ndetse yageze i Washington avuye muri California yakoresheje gari ya moshi. Ibi byabaye ku gatandatu byateye ubwoba bukomeye mu bari bitabiriye ibyo birori. Bamwe bihisha munsi y'imeza mu gihe abashinzwe umutekano bahise bakura abayobozi bakuru muri sare. Hanyuma rero Perezida Trump wari uteganyijwe gutanga ijambo n'abandi bayobozi bakuru muri leta ya Amerika bahise bakurwaho, bari bicaye n'abashinzwe umutekano nyuma y'amasasu yumvikanye. Ubwo rero amakuru akavuga ko ukekwaho icyaha yarashe imbunda ya shotgun kuri umwe mu bashinzwe umutekano, ariko agahita ahagarikwa agafatwa, ndetse aza kujyanwa kwa muganga kugira ngo asuzumwe. Nyuma yo gufatwa afite n'izindi ntwaro zirimo imbunda nto, zirimo pistoli ndetse n'icyuma. Perezida Trump yanabikomoje avuga ko uyu mugabo rwose ngo yari umukristo, yarihaye Imana, aza gupagana, arangije no mu kumupima rwose ngo basanze hari ikibazo afite cyo mu mutwe. Rero abayobozi b'Amerika bavuze ko kumufata byihuse ari insinzi ku nzego z'umutekano, nubwo ibi byongeye kuzamura impungenge ku mutekano wa Trump n'abandi bayobozi, cyane cyane ko na mbere yigeze kurokoka igitero cyo gushaka kumwivugana mu gihe cyo kwiyamamaza mu mwaka wa 2024. Perezida Trump avuga ko Irani ishobora kumusaba imbabazi. Ati niba bashaka ibiganiro rwose nibaduhamagare. Ni mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yagiye muri Pakistan muri gahunda zijyanye no kuganira nko guhagarika intambara. Donald Trump yavuze ko Iran igomba guhamagara ubwayo abi Washington ikagaragaza ko ishaka ko habaho ibyo biganiro. Ibyo Trump nibyo yatangaje mu gihe yayanze kohereza intumwa za Amerika mu biganiro byagombaga kubera muri Pakistan. Nyamara Minisitiri Abbas Araghchi we yari yerekeje muri Pakistan yanagezeyo. Trump mu kiganiro yagiranye na Fox News yatangaje ko niba koko Iran yifuza ibiganiro ishobora guhamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati niba bashaka kuganira bashobora kudusanga cyangwa se bakaduhamagara kuri telefone. Urabizi ko hari telefone dufite umurongo mwiza wizewe, bazi neza ibigomba kujya mu masezerano, biroroshye rero ntabwo bashobora gutunga intwaro za nuclear. Ibitari ibyo nta mpamvu yo guhura. Iran yo yakomeje kugaragaza ko gutunganya uranium ari uburenganzira bwayo kandi ko idakeneye kuyikoresha mu bikorwa bigamije gukora intwaro za nuclear. Trump rero yanze kohereza intumwa muri Pakistan ngo zijye mu biganiro n'intumwa za Iran. Hanyuma asangaza ko niba bifuza ko mu by'ukuri ibintu bigenda neza, Iran yahamagara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tugana ku musozo soreze amakuru yacu kubiri gutangazwa kuri Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu. Biravuga ko Perezida wa Israeli yitwa Isaac Herzog uyu yatangaje ko azita ku mbabazi yasabwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ku rubanza aregwamo ibyaha bya ruswa, igihe uburyo bwo kwemera icyaha buzwi nka player bargaining buzaba bwanze. Ni uburyo ushinjwa yumvikana n'ubushinjacyaha akemera ko yakoze icyaha, nabwo bukamusabira igihano cyoroshye kuko atagoranye. Ubwo rero mu byaha Netanyahu ashinjwa harimo kwakira impano z'agaciro gahambaye mu mafaranga, divayi n'ibindi bikoresho bihenze biturutse ku bacuruzi bakomeye mu buryo bwo gushaka indonke cyangwa se inyungu zihariye. Netanyahu kandi ashinjwa gufasha zimwe muri sosiyete zitumanaho kubona inyungu za miliyari, nazo zikamufasha mu itangazamakuru kugira ngo abone inyungu mu bya politika. Uru rubanza rwa Netanyahu rwatangiye kuburanishwa muri Gicurasi umwaka wa 2020, rugenda rwimurwa bitewe n'impamvu zitandukanye, cyane harimo mu by'ukuri izageragezwaga n'uruhande rw'uregwa zo kubanza kwita ku bibazo by'umutekano w'igihugu mu ntambara yari maze igihe muri Gaza. Mu Gushyingo umwaka ushize Netanyahu yasabye imbabazi mu mategeko ya Israeli. Perezida ashobora kubabarira uwahamijwe ibyaha. Icyakora nkuko bigaragara nta hantu amateka agaragaza umuntu wababariwe
akiburana. Ubwo rero Perezida Isaac Herzog wa Israel avuga ko uburyo bwo kwemera icyaha ndetse no korohereza ibihano aribwo mu by'ukuri bwiza kurusha ubundi. Mu itangazo yashyize hanze agize ati perezida yizera ko mbere yo kureba ku mbabazi zasabwe n'uregwa hagomba gushyirwa imbaraga mu bwumvikane bw'impande zombi bigakorwa urukiko rutabijemo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakunze gusaba Perezida Herzog kubabarira Netanyahu no muri Werurwe uyu mwaka ubwo intambara ya Iran yaririmbanyije. Trump yari yabyukije ingingo avuga ko bikwiye ko Netanyahu yahabwa imbabazi. Biteganyijwe ko rero muri iki cyumweru dutangiye turimo uyu Netanyahu azasubira mu rukiko. Uyu niyo muyobozi wa mbere ku rwego rwa minisitiri w'intebe ukurikiranyweho ibyaha mu mateka ya Isirayeli. Ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 28 Mata 2026 gatanu kuri gatanu hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.